Gledate Jasmin na YouTube. Selma. Ja bi napravila mol. Ovdje je lepo snimat neke filmove, nešto. Pa snimaju, tu se snimali. Evo jedan metar. Jedan metar. Metar, ja? Tu ti na ekran kaže gledaš da snimaš, skreneš gore plafon. Izađete sad iz auta, vidite kako je hladno. A plus nam je mrtvo. Nigdje ovčara nema. Biće vamo sad. Ovo ljudi kose privatno, ne daju ovdje. Mori on pustiti. Stađi. Gore uplan, evo gore. Ovo ovdje je privatno. Ovdje će ljudi da kose. Imaju svoje krave. Evo je ovaj pokosio ovdje. Slabovi savrćaja, znaš. Kad bi za Bihać je ključ i tamo sasvim bliže ime ovdje, negdje jajca ići. Ali nije stavite izgleda tamo, tabla mnogi ne znaju. Nije drža GPS-om.